kabangbang, we are currently preparing for our hosting later sa my villa. So, I'm making my cue card. Hi! What's your name? Pamela. Oh, Pamela. First performer. Hi, sir. Hello! This is first order. And number B. Na-pressure ako. Feeling ko makanta ako subong. Makanta, di ko yan. Ma-concert, di ko yan. Ma-launch ko sa ako niya unang song. Wow! You can come here and join us at Cuama Seaside Cafe Bistro, Dililan Gil sa May Villa, Arevalo, malapit sa Punta Villa. This is titled Lihim sa Lihan. First year high school, kauna-unahang love letter na nabasa ng inosenteng bata. Yay! Program is done! Congratulations! Yay! Congratulations! Of course! Yay! Dito mo ganiliwat, ah? Hindi po ito panay. Any point of panay! Facebook page, Facebook page. Sa Pasay, sa ating event. Ligan City. Anong Facebook page to? In zone. In zone. End Zone. En zone. En zone. EN Zone. Congratulations! Facebook page! Ayan ako sa ano? Sa Wawawi. Wow, Facebook page kasi nga. Idol Fritz, follow. Idol Fritz follow. Next. Panatay ka tatlo. Bako pa kitiriman. Page ang panatay katatlo na lang. Ah, panatay katatlo. So tatlo gid sila. Panatay katatlo. Yeah, of course. Susmita. Susmita. First Corinthians chapter 12 verse 16 to 17, guys. Remember that verse. Ayaw kayo nakahapit ka mo sa akong nga channel. Kung bago pa lang ka mo diri, pindot ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimtin. Ruby Inspired!